Ipft agar Tipra Mothani join khaner unolat hobe. Ipft agar final Tipra Mothani join khaner unolat hobe. हमने Ipft वो चीनी लीडर ग्रुप असुक शक्तिशाली लिया इनकाई मीटिंग मिसिल खाइजा गया इनकाई पॉलिटिकल तो ये लिया इनकाई बुगराना नासे किताई Sinam tanya sini angkel bayang lagi, onek bos lagi political kerja, gak takut sengrogor kebang mat, zain lain ba agi samung tang lain nih per solakan kabar nih pas saja, ansulik no political ani jibannya ang CPM budi aku, apa hikai ansulik parti wo gobir kaya wansuk nih mana obono rak resen nih, apa ini ceng जरो बादला दुईटा बादला तिसिंग्राम खाई तीनटा विलेज कमिटी ने जमा के फाली नों निया को जे बीजेपी Ipft डेवलपमेंट एमने बानी जाक सिमी बारिया कारण डेवलपमेंट ने कोनो सफल लगिया कारेंट ने अवस्था करे लामा तो अपने संमुख तंगनारो अनाथ चौधरी हयतो अरबो बादला बारी थु खाई तुलासिगर थांमनि 50 बछरनि आगेनि लामा हायिं तंखरो लामाओ अ लामारं नुगै खाबा saya political mo thunglai tongma haise hatre futla haising tongse ane bai phaidi hnai jat na tiyei aro ruk sabon hnai tinoro kerngani खरक बोसोर नो खुं एबा खरक बोसोर tinoro 22 परिवार 21 परिवार दं थाइkia ओंगाय 73 टा बुट दंगो ngatai kisono kisa kongres jogajog tongmani ang bai enga samung hobani joraba gai maiti ranan joraba asuk joto alliance khaimaliya ngatai sa next phaimano gro Ipft NC Debbarma Groupni 21 परिवारनि 73 जन भोटार संबाय Tipra Mothani যোগদান खालायका যোগদান प्रग्रामो उपस्थित दङ चिनि खरगनि MDC मोजां रविन्द्र देबबर्मा बाय गणेश देबबर्मा दङ चिनि YTF सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट रश्मित देबबर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश बाबू तंगो चिनी उपस्थिति हो तिनी और सुनील देबबर्मा सहते कबांगमा आदंगरक बरक फाइ जॉइन खालायफैका बरक जॉइन खालायमा बाय जा कयेकजन Ipft और तंगमानी एमनितेनो Ipft नि संख्या खूब गरिखानो हिनमान और हाइचे ताबो 99.9% चिनी Tipra सारक Ngam sayo Tipra Mothani saputar ngaikai ebong Mothinango chini je choba greater Tipra lenni ha choba belai শক্তিশালী nai ang hennai tini join khlainai rong bisingo je khorongni khoroktam borok leader tongo borong bisingtibo kok kisanoro sari